Mawubi Yona, spread the word. We're more today, one for it. When we talk about all years, I was going to take a bomb. Jesus, we know who are going to be Jackie. Omu my Omuya. Nekawang and Yamuya are based in we. Kawang and Yaheluya, what is in we? Kaja overcame Mummy. Rope come to phone by me. Open the root of Jesus been on me, Mobile Jimmy. When a cabane, Okun Abol one a castle by Ayomuna. Mobile Jimmy, Kono Ayomu. Kone onya bechomi ne okagumu kukum no keba wanu sisi lohewa iwana mkebuno inamusi amen hallelujah kawe ye body ono eyipoke abolo enyime epa lo abolo epa no meo ni ya chomboni keje bene jiojisisi ne mawuke nimliso ne kamenyenyeyo abolo ne enge malomi ne aje ahipokechon adesanyin o ba gbe abolo ndo kula ebi no ba na ne eji abolo ne eha wala ne enge wayino benomi ke ata bene Yesu maba modeke amen lo kekrekrio wange nuncho ewe abolo hallelujah amen wange nuncho ewiabolo ne kake nuncho ewiabolo Jesus Christ hallelujah amen lo abolo da si ha ehelu ne wanyo da si ha emuwo lo koba Galatians chapter 3:29 ado ke no go fe no go neji Kristo fonu e ma pe Abraham ni no enina lo Yesu kakita konye John chapter 6:52 ken ne nenwi la Yesu Kristo emwo ne eye eheluwo ebe wala modike amen lo yin ano le kan kelebere ma ubojiyo ne adanke hawa ayino puen yino pa ne egun Noah edon no ba na wa che Abraham hallelujah amen ne mawu eke Abraham su ka nokomaba ya ehumba biton nokomaba ya ehumba biton eke ne la Abraham bia na ke humbe se amabu Abraham ni chumi no ne nokofe nokone emaye Yesu ne mayiyo e wa pele Abraham no enina lo jama Yesu Kristo ebibe ndo me nanye mo Abraham meto ne mo Abraham ne se wa ke atohi ka o ke ma chapa ka wala ka haji okra na Jesus Christ no e ma ba yusu ehelu kamuwo ka nimri ka wala cho ne ka mo no yiyo obe wala hallelujah amen lo ka wala ba enu cho ni na Yesu enu cho ka helu na Abraham yiyo e ma na wala lo ebe wala na la sarene leji wa cheo ne leleo ebe Yesu na yo eye loko ji Yesu ne ba ko ne ka Yesu ba ne abahawo leye nucho ni eni okekre neji lo sapa ne lo sapa do da se Yesu Kristo egbokwa mi no ni kabi epiani ni kabi ebotu ni kabi so fo yin epu eke ayo nucho ni befebe nucho ni eni befebe ka me ne de Paul ne de ke betu abi no ba yiyo ba ke nucho ka yiyo se alika Paul de weja se Paul choka nyomi bene amanu Yesu wo ne enane eyelu nchoni yeni one hallelujah jabio Paul ebe Yesu asafuo mi se lewe bananga malo mi ne Damascus blo no Yesu no echo Paul ni lo mumu cho Paul ni ne Paul le kan Yesu yeni yomi no nyom lo lewe denge 1 Corinthians chapter 11:23 kan no ni nakaje nyucho de miemu ka hanye one nyomi ni nane rebi Paul on logo ji ma hanye nucho ni yenyu ma nyemi ni no nyom lo Paul ni cheni ni akula e hanyum ekipiani lo ka 23 okamba bere ma 24 eke betua bere nyima ye ni no egbuo ike ya nucho kai hallelujah amen eja kanga choka kanya ye ekuo enyate ni pale ma to bere ma ye mi no eko se efre gbokwe hallelujah amen eja kan enanga Yesu mu
nga Matthew 26 kesio ibeni no ko yehu kayata bene ikenyi wa maye hegajie yowe machaye miomi gari na yesu yiyo le ho etobe hallelujah se mini be yiye eye gbokwe na etobe one lo Paul na kan se na yiye gbokwe ko ne atobe pa lo eke betu abere nyima ye leo engenu joka yiye se no ma nyemini no gbokwe hallelujah akoya 4 Moses chapter 9 verse 1 mio ma o ke yiye gbokwe hallelujah ka Marko 14:12 to 17 yesu ke gbokwe na apie hallelujah ka 1 Corinthians chapter 11:23 Paul ke gbokwe na mini no ena hallelujah Lord Abraham ali yesu arelie Abraham bolo go ja for yesu sene Kristo funi mapre Abraham ni na neka muno yinu tonye no be wala dan aka yesu dega John chapter 6:52 kene ne be wala na yo esa na Abraham ni la we premini no eyeko hallelujah amen Lord yesu ha lekekle na yi logoji Abraham bo na ya nwe mre yo ne esa ne ebi me kula ne me hu ayeko one ayanale hallelujah neka ingonya Genesis chapter 14:17 why bene epeka ha Abraham ha waje ko ane nga kekere klemo do mi o mi ma ka wi ka ne no ma ke pa go eji o ke Melchizedek gba Abraham bene Abraham ye je ha bene Abraham ya ye kidole o ma ke ma temene pie ya elio anokuni ne pale de ke ma bene Abraham huta ha so dom ne eyekuni ne emba do ma te ka pe le ya si fon so do ma ke ba pie aja ka Abraham huta ya ne amu ebebi mu mene aba mu meka jiyo lotu nge ya na se fone bi e pa ji ma te kon ale ma te Melchizedek ne le keji mau yowe nuwo we sofo mau yowe nuwo e wo sofo hallelujah emi ma mama no mi pe ma ka Yesu Kristo wo le ji Melchizedek hallelujah eka ada sakobe yowe ne ha no ehelo kembo ne yiyo ka Jesus Christ fe hallelujah loka Melchizedek ha Abraham aboro ke wanyo no sofo yiyo le manyima deke ko kan Hebrews chapter 7 verse 26 o eke Yesu Kristo ji osofo kotoma ne saji okula amen eke mini eke o eke Melchizedek le keji yo eluwo we osofo mo Apollo ke wan ba Abraham eno Apollo ke wan ba Abraham hallelujah o kanemu mene ha aboro ke wan yi Melchizedek hallelujah na aboro ke wan yi aboro da si ha Yesu enumrotu ne wan yo da si ha Yesu emuo lo ka cha Melchizedek ji Yesu fo hu le manyima de ke Yesu Kristo benenga jowiyo ewo aboro ke wan neji enumrotu wo ka cho Melchizedek na ka ba ha mene Abraham hallelujah amen lo ko ti be kre kan Yesu ke no je Melchizedek yo le ikeo le Yesu Kristo wo ewo helo kamwo ne ka cho Abraham ne ka ba ha Melchizedek ne ka ba mene Abraham aka Yesu pe ne anyena ayo elo kamwo lo ko ye Acts chapter 4 verse 12 eke no ko bete no mine wala ngede ka ja lepe hallelujah amen le mi wa ka se Yesu gugbe si mu nyime paago le wa penya hallelujah eke emi timini no Apollo ne je yoyo ne nyenu mo maye mana na agbo lo brema minine mana na Yesu baga Apollo ha hallelujah no Melchizedek ewo Apollo ke wan ke ba Abraham na Abraham gbale lo ngi anu leka kafe no maye Bible no mnye no mana Apollo pen ne wan piawe hiyo cha no choni eli kafe no maka ne Bible no mana Apollo ne onye wan ne etano cha no choni eli hallelujah aboro kwa seven wana Apollo ko nge ne wan pia hiyo mini no yi no choni eli ole no lo brema to ne Kristo beo Melchizedek no ne ka ba Abraham yo ne wana wan yi wana mini no Apollo hallelujah lo
nyemaki no kefosi nyemaki Abraham no kefosi lo Apollo no be kula wa mekpa wala be lo nini wala ngampaji eno ne hallelujah amen nini wala ngampaji Abraham no ne ne Kristo fo ne ke Yesu Kristo manye o esade waba wase no ba ye Abraham nini eyiyo ko wana wana lo la ebo akuna bolo no be kula mi ne o maye ne o mana wala o maye Abraham no Galatians 3:29 yo ta Kristo fo no jimu o fi o mene ni na Abraham ni na hallelujah kekere John chapter 6:52 Yesu ke no ko fe no ko ma na wala je ye helu ke ye muwo Abraham ye ko eno ne na wala ani eno na Kristo fo li humni no kwanya ye ko ne wana wala ka kwache Abraham bogo de Yesu hallelujah Abolo ne emaye wo bebo paji aro abolo ne maye wo bebo paji mini no alo abolo atale abolo krede mode abolo krede hallelujah ebiaji no ne enga krum hallelujah enga mini no krum se nenga krum wala be lacho femini be wala be enga kamara ko yono enga few se so banhi wanalo yanenge one se Yesu Kristo no ne ke ha Abraham yo atele abolo krunkru ne miningem lo yono enga few ne pale gamini no subai hallelujah amen lo first Samuel 21 verse 1 to 15 lo abolo no bekomio no ko funu ko ne yo le kan abolo no nuncho ni eni abolo yi lo atayo hekeyi lo kota yo hekeyi yo ayi nuncho ni eni abolo hallelujah amen se mi no nya han o le kan de ma bolo o cha ni cho ni eni abolo yi e ka Kristo ba bi yembe ni ba na ka de ma bolo wo e apio abolo ne iwo ye few se so ban bebi no emi hallelujah amen se jabi abolo ne apio iwo ye few de so ban ye emi chale lo kwa hawaye huwa abolo no gu ne se na mini no be hallelujah ayaka abolo no puo afie ye blomi maupo abolo no biem lo amake wrong ne ji abolo no aro ya abolo no amake mini no wrong lo bolo ke fosino osofo ko beni ngeko yi osofo ko beni ngeko yi ne mo sofo no ma ye ko biem manna osofo no ma ye aro ya abolo no ku biem manna mo eja kan oji aro ewetomi hallelujah ja oji aro wetompe logoji o ma ye no bi ko no apo si do ne mini wecho waji asra ga jagbago ke lowe lo kwa ya bolo no ko biem manna o osofo ne ga bolo no he ni chon yo ne chon kan nu chon ni abolo yi yo biem na ngamumu nton seli mini na biem na ngamumu seli lo imbaki abolo ro mini no wrong hallelujah amen lo chanu choni eni abolu lo ide moke abolo fe abolo no manale ne wan pie hiyo mini abolo yi Yesu Kristo e abolo woko se ne wan chawe hiyo ya pia abolo ni chei hallelujah amen ne nyamcho ne wa Samuel 21 ani kana ka zambo obiyo yenko inyumele kai kana ne kai place wabutu ore wa kanu choni eni abolo yi David tufo keye sorry David obi manche ne sorry mpe manche se jambe sorry nga mancho ye yore se David la mawula le ka manche ne ponu nga mubumi se adewi akololo pa ne manena hallelujah amen lo so mene hawo nga David hawo lo David mafuka kehi kemini David ba no ya osofo Ahimelech osofo Ahimelech engum Ahimelech dedo bi ba pe tambi ne bi leke hallelujah David yo bebe hero bege soja yi ne mautu e mache hundo lo ne soja yi yo ipo be ka onyin lo ko sofo pe o ti ma polo ka o ke soja ma pe mini ma ba ojuwele senu na le o ti ma po
no man you be alope ha ga ekotokolo alope bread ga ehelo alope wing ehelo hallelujah e ka no ke pio be ngehi keke nunga ke ople ja e ba bohe no ma puo ma ye o se ka ke malu ke be o bajo pio free se go go so fo pio bo ajo mi praise the lord ko go omu aka be hallelujah no so fo na devio e bi ka ah mine no onya ko nyi ne no ko no go tawo hello hallelujah e kemini e do so fo ke o man cho mi e te mi ke o lo ni ma cho mi o secret ne ke ha mi o e ke ma ko ndo ko nele lo e ha ni nya ke ibi o ne ya tinga we bi ni ke me wanye ike me soka aka mi ma penye heko se heni mi ya le o abi beke ike ma penye heko ki becho mi onya ike ma penye heko abolu wanu nyen de ke nu cho ni eni abolu beko debi no wa keke o ya teyo no ma yi yo ingo de ke nyango abolu yi chapi nu cho ni eni abolu yi lo ya gbe han bo mi no ni eke mi ni amno meaning mo osofo ahimeleki odege hiyo kami abolo ke aka nyime enu eke esusu ebio me ayibo ne abolo o to aka yeso nye enu ko hallelujah kelo enyime enyu ne ekuo efi malo lo kede bibi abolo enu ne e akumi yo ne ebe mesuwelo lo no me na pege malo mi o apege Jesus Christ se wa disi hallelujah ekemini kami abolo enu lo ke abolo be ne flight on ngeji o banfu ngeji o wafu osofo de la bije ibe abolo gugo ngeji o abolo ni ngeji mi no cha abolo gumo ko gbe abolo go yi tere jeni nene ka hu ngoyi no mai ni mato atela abolo gu hallelujah be ngeji no ni abolo gungo lenge abolo nengo krum hallelujah lo ebie ni teni ti ala abolo krede ebie ni teni jimini no abolo krede hallelujah choga ege soja mapi lo na je gbigbi nuwe hallelujah ede ke abolo krum lenge ne Yesu Kristo abolo ka cheke abolo krum baba ke kele abolo lo emi gba meke hallelujah se mani ba bro chomo ka chele ke minu abolo krede lele pe echo separate aburo belinga jino ne nendo kono yi ka so fo pene yiyo e kamini e wo bi o me atani nyani yo igba be yin se bu etangbe yi tawo bi me ya tamini no yi ahe e de ke oyo hallelujah wa ge oyo ko bi me te ayi ahiyo keke pio mo ncho oyo na ngbo mra wo ngehi se ke ko bi me ya te yi ahiyo mani mahani lo so go choka abolo no adwamai lo menene ayo abolo no api osofo yi na ahie ahemini no kronkron hallelujah lo tabi ayinya emu na agetumi bible kemini ka ta yi ahiyo le inga ha matonye kan mu abayem no ko ha enu cho ni eni ne bono otawo yo hiyo wa benya gba so ko ata plan yo hiyo oyiyofo ya no sofo ge David dey woni e kemini le manye mahame hallelujah tini na mistake no so for ga pay mini mistake ni na soldier e pe mini no equipo ni na machete na soldier equipo mojo leka te only premi na o ke ada court daka mi o equipo lo do so for na David equipo ne sare David kasio abolo no David kabi mo no mai aka oji levi wetu mi alo tabi arom enina jibu mini ano aboro sibio aboro obebe no mayi ikaza etu anu kwale ga malo mi sene nga gbeye jiyo edi ekasio aboro gugobe kronkron nge loko be ya tayi yan hiyo manyi mahami bro ewoni no ke loki David kaka eba ka asino ya tayo epe keke joka bene ma wa ebu ne hane echi mone se tabi no kune epe hallelujah why did David die edo so go kesio nine bemine wange nichumi kono blema first yo wali no anya be ka age fast me abe fast me
onulo abe mi abe fast mi anga nyimi no ne anga taigawo hallelujah lo be mi ne wanga mi no ni tumi kono ekemi igba wanye twegwe be mi wanga ni tumi kono wa fe mi no ade ke ase ayohe sake wa se yi ahe no ka ne wi o me afenyam ka master lord ana yoga ngam ka wo singe ate yohe lord David believe ni de kan ye bi o mu ate yohe ne wi o me bi o mi no igba ba ko okay mojo oyo ga sin wo yo e ga no ka o ga ya pelo ne sa ne jo ga he wo e fine se ka o ga priority ayo ni o he wo e fine no ninu mu ne bible ga tu yo no ba play no ba ke mojo sa no yo lo ka e nu to ni eni o pa pela to heli gbete no ko tayo e lojo bayi lo mbo ko pela to heli gbete ni oto yi wo he ni bible ke ka yo pe ya ni o e towe ni ma wo yo kasa mi o ese emu be no o ko pela si heli gbete no to yi wo hi yo you le pe ya ni wo si go kasa ka ojoji si wo mi o ya ni nu yo ya ni wo ku sa ni wa le ni bible ke bi wa yi bi amen bible ke mi ni yo me ya ai no saminya Kwa nyenye mi gopu. Hallelujah. Eko, benanga ni tumi kono. Aywa ekeje ihia. Neka nyenye mi gumpo hu. Le hu ayu ahekeje ihia. Yo la David ne wi o meke David ni chone. Ayo menangu, meneke wo hia me. Meje meneke wo si. Ne David ke kwa nyenye gu hu atayo he. Ni wanga ni tumi kono wa atayo he. No ke meje meneke wo si. Okay, me jona kai I wo si. Nyango yi no kana kai me ba wo ha me. Hallelujah. Bless ade wa le ne ko so fo nga David chi yo. Hallelujah. E kemini ani mu no ne wa nga ni chu ko te ko no. Ani mu no wa nga ni chu ko no ne. Wa be wa e pe mi ni no. Te kana so ka ke pa ya ta plan yo yi owo emu. Lo ka mo cho sa no yo yi ne ka o te ne mu ba o yi yo. Le Bible di wo nge First chapter 1 verse 16 kill. Mauke inga krum. Lo hinye pe yemini no krum. Ne wasano yo wo wa hembu. Ekere mawo ya pe yo ke ba hawo. Ne lele ebeyo. Ne la ye epio krum. Ne ba hawo yo lele ba ke wa hemu wo. Mawo no e ba wode. Hallelujah. Amen. Mawo be wode. Aka yo wo osano yo pe mi no e wo hemu. Ne lele ebeyo. Ne do nga First Peter chapter 1:16 ke kwabe wa ekronkron kana kwa third Moses 19:1 le ho de Moses ke de do be kemini no apia ekronkron e ke mu gemini no kronkron ne ma pray your hands there bi o me ne age asaro yo iwo na ye hebu wo ne ko na me de ke apia ekronkron se le ekronkron hallelujah lo sanu wa chomi fine be ne gaji no ne o sanu yo femini no ewi o hebu kanu ncho ni yedi prayo ne wo hemu hanu nchoni yeni benenge jino ne bible kemini lohiyo ayo bino sopo no pilo hallelujah abolo ne nogu yiyo ne na sojama efipu lewo abolo ke sojama ne eyi hallelujah osofo toretori etoretori hallelujah lo sofo pe ya mi hallelujah wa ba bible mi na kan ogbinwe etolo to yo no manomi hallelujah agbara yesu etomini kan apolo panko belejo kan apolo panko belejo apolo bele ne aje keje yawo hemi ebile ake apolo kala taki tio ebiebe kajaleke ne ajega mene Yahweh him. Bene awo kala kaya chaki. Hallelujah. Amen. Lo jama bolo bena piole giyo. Waga pleonko ne ma ucho bena pe pleonwo ha. Lo amabo abolo do. Epa ngehiye. Epa ngehiye. Keke pe aka nyime, nyuma kenyo. Ka nza we fe nyime nyuma kenyo. Lo abaka po pleonwo no. Na ma je ya wofi. Lo bene jeke na akiriyo ke ma uka ndi wa pe bi no batahi. Ne pe okronkron. Lo ka ma hin kala ne abo kala ka ba posi na ba momo mu okeji aka lo ma ujo no ni amaye rojo
meje ma jowe no ne jo no he ji mawo lo hu on ka ba he kala ne na ga fosi mu ne no aba mu kagari ka mawo ka ene ba ta lo he hallelujah de ma bolu ayi kala ko yi kala pe danger hallelujah se ne na yesu de ka sero be ka piyo apie ni maligbonu na yi no abolo no jenano se aro no mi no jenano hallelujah monu bible ekemini ekiro jamali bio so yo me atino ka ke ngele jo ne ati yanga yawe ni lo so cholo ka ke ngele jo ne pe ya be na achienya mini ya no ejeji so so lo we ni ayeli yo me an ko ma jile that be na ngele ke o be akoro lo kan de ko gani olo David bi o so fu okan ko no na bolo ni ita ina power na maka no kuno e pe kan te ka klo igbo be ka David na nge fast mi o fast ka fi ahia klo fast ka fi ahia kan te ka ya lo ka David nge kan te ka across bi ne to kan je ya e ata hallelujah benenge jino ne e kemini e bi maleki kyo obi aklo lo ka to ko gahi o hallelujah David ga fasting lo ko ga fasting pe do ake odro ihan yam no ligrete ne ogota yohi se ko tesi no ne chon jane nyangolo aro anu pali nyango hallelujah bible kemini o so go di ake o Goliath Philistine wo no gbe ne o ka wa kipu o effort was it akebo aha ebuna ga folejo o so fo lika David ta chei ne krati o de David be ne ko Goliath do wo fo singede hallelujah lo ke na David ke chata chei lo ke so jaba ma nwo ne o chiwepo ejipo hallelujah lo no esisi peje no ne la kele abolo mini no krede lo amulo lo ke apuosu ne kejenna ne ma wende ke batahiyo ama okala ka ma chaki ne amabaye onalo ne juga ahie chaki wanalo be na ahie yeyi no ne gbe nyepe na nya ekemini kaosu no aja kamini no krete pako behio David de ke ngole hami lo jokpa krete nge Goliath de o logo be krete ne kaja legbo ne bie ne epuyi yo o krete o ke aha ne awe buda ke fon ende klosi efodosi ne fonsi gele jonga Mawubi yo hallelujah wana benenge ha igba be abolo no ne ngere jono ko yo nuncho ni eni abolo yi lo ko yo David ye nuncho ni eni lo ni wa itawe hi obi ni choka nuncho ni eni la abolo no le follow me share show plate hallelujah ne wa ke nuncho ni eni o ya share communion plate lo je ma first Samuel 21 for wa yin de ke abolo kronkron se nuncho ni eni abolo yi se ko atayo ya ke yi yo la patumi ne ejima wu modeke amen third Moses 24:5 ya chomo abolo woni che benenge ha third Moses 24:5 ya chomo bena abolo woni ha menena wonto bi tani o jinyuma yenyo ka eri ka ne ji eri ko ke bini abolo ne akema ya we ne abolo ne ka ma mene he hallelujah lo na bena biole la ka ga pu ma umba mi o ka je na ka mu pe ka ke ma u jahi ne aron pe ne mai ka tabi arobi jo no ye pe gbe mi na o gbo be nu cho ni eni o so gbo na ye o se ye gba ye o we gbogbo nke manya ka sene kra yi hallelujah bible ke mini ekio mo ma mu buko kilo ni ma ke ejo ni abolo no ne de aimeleki ekeposi ni mo so fo ma ayi o ni abolo be na asan le logo ja ke apo ma unwa mi o ni ye be na pe ke san le ha ko ni ye bi sika nu cho ni eni abolo no ayi o ni jana san lo bible ke mini mo ma mu buko kilo ni ma ke ejo anyo ma mu buko neji isikisia kilo 12 kesa abolo babo enyu ma ke ejo o sa abolo babo enyu me e ka ize we twa enyu me ma ke enyu ya so abolo me ngeza enyu mi o ma to abolo ngeza enyu me enyu mi lo me ma nu nsi ma cho be na gba
ato abolo get sai nyomi 12 kama back 6 years hallelujah bible kemini kapwe okunu na ke sikatu mi hayo kapwe no ngebe ne mbai yawe he kanya e kominio nye kunu woni ne ke ne aka wanyo manu nye yo sikatu ngai asobe na pe ha edopo over hallelujah na pe ponye pere over hallelujah la bolu ori ne chene nye yo ma oni ni ke manu pole pole nku hi senye edopo nwu be ne ha efemini Nyemo chupate elebia mukwe aboluome anongeza enyome chuo am hallelujah la abolu enyono no kama puasinyo o manu incense nyenye twebuelo alo ohe na jevia no maka pue aboloku enyono enyo hallelujah igba pe o kana ko nge incense sanga sole nchu mini maya no kama deke enga spirit che hallelujah amen Kone epe Apollo na nebi okadi ka bone ake la sa ha yawe hallelujah check I man pe Apollo na nemi dami okadi kan na ke la sa ke ha mawu lo ke Apollo woni nge fema first Samuel 21:4 do mawu ya Apollo yi na ke ha so for pe na ye e ma so for di arrow e kemini da he domini kuyo ayo la mini no da he domini bi hallelujah no choni eni ho ni ye pe o bari yin ye e ju ga nye kwa nye lamo ka first Samuel 21:4 abolu no choni eni abolu yi o le nyina ye ka je ma abolu ayo le ho so yen ba ga yi ho ba me na choni ke yi ho ba hallelujah bible kemini da he domini buyo ero ne da isu abi o me anande ero mada Israel bi o mini no anande ne mo abolu kemma awe ne enu abolu kemma ma wo himba mi le ma de ma nka Israel bi o ma nike ni okula na ke ba kemi osofo no kan ye ni eni o lo jiri ni ke po me no ni e ka wecho nyumba ke nyoyin e ka wecho fe wecho eni nge no mi hallelujah ka bi nyuma wecho nyumba ke nyon lo nyumba ga ke ya wo mi ja nyumba ke ha aro mi jan ya eno ma pe Israel bi o me ani chumi ke ani le eno ma pe Israel bi o ani chumi ke ani no ne hallelujah e ma pe Israel bi ani chumi ke ami no mo achamo Israel wala achamo majeno lo bena ge baro wo yo mo hebe lo Apollo no be ni na ke ga sanfara ke ga yanga wecho nyuma ke nwanya odobe hallelujah mo le o ko le Kristo lo ba blo mu blo mini no Israel lo mu blo Israel no odoji ni no paji Yesu le ba ha mu mini no Apollo hallelujah ekemini Apollo no ma pe eron ke enina anu hallelujah lingbe oyi ni jodi eni oko lingbo na ga shieke first Samuel 21:4 nu jodi eni Apollo yi lo ochi o eni ahun yo libiete lo wo pepla ke plasi ko do baye no pe jan Apollo no aye lo ni aron bi jo no aye o aron bi jo o mo ebiemi hallelujah bible kemini aye nga he ko ninga mini no kron lo jambio mi o so re tuone ma se acha le kamini no kron mi kron lo wa ge kron wo he na ma ya bolo no ge lo wa ge kron mi kron no so for le ya alejo hallelujah e kamini ani ni ake ba sa bo ha yawo yo so for me anu ni ni ga ba sa bo ke ha yawo pro mini no o so for me anu bi ba David o so for yi mine na ya bolo eku o so for de e ha David ya bolo na yi e to le to we you are not being nature hallelujah e pe me ma no e so for ma no ba nu ncho ni eni o so for na yi o hallelujah lo ka a o je ma quotation na ka ha nu ncho ni eni o ene sa no pepe ji ka o so for pe na ye je hoye o so for pe na pe mi no aya ye okoye se ni ma ye no ye eku o lo mu obi emi hallelujah bible kemini etino krunkrum amen wana bolo no hallelujah lo ebiaje be no abolo krede hallelujah 3 Moses 22:1 mamlamla idoke aro ya bolo pe ma pe wosipo aka bre ma jabio le emi gbamio enyawa jona tuwe ekemini
21. Third Moses 22:1. They came in. Bome ahetumi. Ede Moses kion. Ede Aaron ke osafo pan la we ebinyum. Ebinyum o. Ebinyum mepe. Hallelujah. Ya. Nikuku ni zabio na chiko hamio. Nikuku ni zabio chiko ke hamio. Nyeye anosaminya. Kone ye pia le nikofu ehmebisi. Hallelujah. Lakini ye pio aro ke bi ba ano. Mini ane eko sabo no kotoma nuo. Osabo no kotoma ni ne manyano. Ne osabo bi de ba osabo ye isi leje maklalu. Ne mbebro ne gejima nikoku no ko yeyo. Ni ene sare osabo ke bi mepe na yiyo. Eke no osabo ko ha. Alo osabo ka na osabo ye ha Kristo aje we ku kake. Emi manyano jim. Hallelujah. Bible coming. Emeji yawe. No trouble ne hechowe. Koni permanent ya bolo noko. Ne jabi aroni na jio. No hechowe yo kapoke ajewe. Loje makotesi na ketuni yo. Na joke no choni eni abolo yi. Ni chapi aroni na jio lo ayi yo. Gamumi yo. Afomini no ajowe. Bible coming. Hallelujah. Koni penwa ya bolo noko no hechowe. Ni jabi aroni no jio. Ogoba afore la to ihun. Lo ba sumu ngari jo. Hallelujah. Ekemini. Hallelujah. Nano fonzi ke hamini no inohi. Chuo ni emaba. Ekemini. Emidi yawe shegugwe. Lo poli pe no bani no. Mwa aye aboro no ko ne jabi aroni na jimbo woni mlanu yo. Mlanu. Ekemini. Ero ni na. Ni tobu ero la ni na po de je emikiri. Neli pe ni ngopue. Alo elipe ne chiro funle o. Alo biko ne nyimu enyunga benya nyimu chomi. Hallelujah. Lo ayi abolo no ni meja nyuma hu mini no obeyi. Aga meja nyuma pi osofo no. Hallelujah. Na abolo no pi osofo no. Lo ka aro bidio ne yo wo yi yo obeyi. Ya. Osofo ne ma ya abolo no okuo. Ebonya jika ndoko ne hechowi ego bemini no eko tahe ne ntebuwe ya ke agbogbo ehiyo epu ehi. Hallelujah. Yo osofo be ka gbogbo egwu o cha bana so le ha me na wo me daka lo nya wo. Hallelujah. Nino mo asegbe no. Hallelujah. Bible kemini nyumuni nyu ya ngabenga heji o. Lowe ne sansi jisi no ahua ka egu osofo te. Nuko ni nyu ngabenga he alo egboroli anya he na echowi o. Beto lo ko sofo ya sore aje macho ewombu lo nyo sofo no bo nyebe ni no ma ita ko nye ye di kunkun ni ko pueli ma oni ga yowi o je ngba mi si ekemini osofo ni ma ta noko ne ebe wa me chu fun e noko ne ngbo pu ne e ma ta je ma to ekeni ni o lo we ne gbo ka si no ne ma nwe gbogbo ma wa ya fun e ne ko je fun Beto kajibo tata gbokwe. Hallelujah. Waga hiyo 3 Moses 15:18. Waga hiyo. Oko nyo ile jo hami. Hallelujah. Amen. 3 Moses 15:18 ekemini. Ami okay. Yona for me. Kenyu muke yona for me. Nenyumu enyubio. Nenyo mo cho adu. Ga adu se tan ai be to ke jibo to ta mini no gbokwe yo ko so fo so le hando ko de hiyo ngehi alo lo we ne gbo ne we afo hiyo ne we to ke jibo to ta mini no gbokwe. Hallelujah. Baba mi Yona ngbo pu ni wo ta de fo no lo so fo so le ham e so le so lo kelele ekelele hecho ne mi ta yo hele ne ke hecho yo so fo Hallelujah. Benenye kojo yo lele bininga pega bu.
Hallelujah. Me quote to who you fed a minimum. Hallelujah. So if it's running a meal, let me tell you. Hallelujah. Bible coming. So. No matter in my heel. But talk about a tugboat, yeah. I am a young lady. For some of course, I know when you get you, but you must know it. Hallelujah. Emika, Logene Sansi, for we know because no me. Ahua, Echo Boning of you, nature, so they were for you. He won't for Yakama. Hallelujah. The Benjamin Siakla, Robeni Eo. Hallelujah. Nenate Arab, you're damaging on it. Robia goes over to Arrow in his tomb. Negating no, block Beno to me on it. Hallelujah. Bible coming. Jabamino. Camera come out toy or Hamino. O Madu. Running a den or come on toy. Doing a susuka over Moore. Or a cost of the Pepe. No bear soon now. Coco. I can't remember too many. You are Benobi. Ekamini. Japuno, Sino, macho. Hallelujah. Your head, can you want me a house of war? Can you travel cooking in your pa? You can't echo for the Equoye. Fluata, Bokoya Jenekema, or Hegamaple. Hallelujah. Many people here to macho to F1. Nay, open show you, yes, I don't get it. Can you dedicate to how you be macho? Hallelujah. Macho to F1. Yanko. Dominic Sunday. I don't get my ball on the arrow, my you come here, Yamini. Hey, Dominic Binejo. Yeah. Persio. Yes, if you are black power. Hallelujah. Then they declare happy pet. No go be a woman. A man with you. Hallelujah. Now, hey, Dominic Bio. Now, I yard my ball. Nijima had Dominic Bio. No, it's not too new. Then a papita manana yasi. One of our cost trouble. Lemon Abu, Blefomum, had Dominic Bio. David gave you a minute. Lord Peter, no minute. Hallelujah. Why do you come in? I called the phone and be the pay. Me never called the phone and be the pay. Blefon and I can pay a ball war Arabio. A pure a blefoculo. Ne masabe. The mom have the four mumu can mini bed. Masabe. Hallelujah. Boro my Boro Bemam. Blobe. Seka I didn't eat in your ne Jenano. Atomla. Rasamon I kulo. Hallelujah. And back to Kulo Hamwekum. Ekemini. Most of you men appear Aaron Kusumino Anna. Ade Sukin. Here. Look, Yele can most of you. I am Lapa. Ne yes to be no Mlapa. La dear can no be a pino. Mlanweblo. Can't appear Janga Jomi Ligiono. I got a Jomi Ligiono, local high in you, and your baggy arrow. Yanko. Yes, we dear kill. Hey! I got yes, like a deputy Bello. Say, oh, so far I better kill any. People, hallelujah. Many them depending upon. Never did my pen on affairs. Many dear. Many of our hallelujah. A company of Jim will follow him, me. Hallelujah. A company. Hallelujah. Look, I can you. My first somewhere 21 for ya. No, my candy. Like what to me. Can you depend to go? Yeah. Can I be the candidate? David has a Mawubi Yona. I have always like a poor man, but then depend on now so for Panama. I echo. Oh, yes, to go. Mlan Meblo, Cadam the Naye, a bolo. Mlan Meblo, Cadam the Yabolo, like I will be in Penapramino. I you. Minna, I may have them the Naye. Nelorania Kodovi. Name whom I have been a couple for you. If I go Munubilu. Hallelujah. A community. I'm a block. I use them. If Bobby, no Jody and Yabolo. Look at that, okay. Oh, like a classy and liberating. No go tie you, go buy.
Hallelujah. The guy got Jama Boro here for me no. What news? So I get can what me no sisi. Hallelujah. Ekamini. Yo. Eke alo ye kane we nyambo semlami. Kanta he domi libi. Ye twabwe. Ye kane we nyambo semlami kan. Ta he domi libi yo. Osofo yinenga domi libi yo bri o he domi libi. Osofo menga solo mi yo. Apu he domi libi. Ole domi libi pole. Lo kanu go ba no. Ya fo kemno na he domi libi yo. He obey. Mental agony. Follow. Inga yedeke. Noko nenge. Lebi. Noko nga hiyo. Inga yedeke. Noko nga hiyo. Nepe sole biyo. Nepe mini no nye sole biyo. Nga Jerusalem biyo ne Solomon mahanyi. Ya. Mami oke. Mopo na mi inge lai. Afe dipo. Bi afole. Hallelujah. Lopero ko yesika. Loke awo bijanima. Loke yocheba biyone. Esado wane yelo. Alo sado awo bijanima. Why you today? Because we are man. When you go so for that tuni. Amen. Hallelujah. Amen. Oya. Don't need no go nwisi. Na makoto. Ades ukesio. Kano ko je echeke kine okunanga yedini. Lelo okunanga yedini. Anu ke kimawo. Opena lo. Na ihe ka bude gboche hu. Lo fala si pe mekesio. Ko yesi ka na makeke ko pa makeke ni. Debi, ko ka kimawo ko ba yin. Kaba kemini no ko ka ke wapa ko e wapa be ko ba abe ha wo kaba ke ma wo ngum le su la ma ka ye ni no le ha le buri bi ne ko chem le yesu na yala ka ko yesu ka ma ka ke ma wo ko na wo te yo ko ha mi no o chere. Hallelujah. Amen. Ene nga gina wole a do kemini mami okay mo na mi inga la se bibo se ta bi afole ni gala. Lord, nini yo kama fana mwa sana bobo na libo mi honyi mi oye zero. Hallelujah. Ekemini nyele no sisi jine ni ne yifo ye ko gbe fo. Hallelujah. Amen. Ka wale man no sisi yo ka no go tell you ba enu to ni ye ko agbe fo. Hallelujah. Amen. Pe mu ngale jo mo bele jo lo ti ga mu mi fu ni wa ni sisi. Hallelujah. Amen. But la bono no wakale no plani. No agba be kikolo ni. Wọ́n bi ego yi. Ka be ka lo ye api onu cho ni eni. Le 1 Corinthians chapter 10:16. Why can you read it? 1 Corinthians 10:16. Pe wa gbe agbono kire de odo. Ko je ma bono woni ke 1 Corinthians 1:4. To go de ke no cho ni agbono. Ke root of Jesus no yi. Amen. Ja ma bono enya be. Wa lo Yamabolo, be Aron, ne Agahano for a point, a balance of a good a garment. A soldier, good eye. No, yes, you give me our hallelujah. Let Hebrews 7 enemy here. 7:12 for me. Go there. Go there. Go to money. Eba. Lord, pure. Ne yasu na kana no pure. Is an able no kejeri you know and go down. Hallelujah. No, yes, you have to Aaron Jami. Yeah, what do you know? I know, you have to Aaron Jami. Then I will go to Aaron with me. Go and get to me like, okay, actually. So go get your own baby. Now, Aaron, you need a bad yami. I'm a woman now. Hey, come in. Why they can't have 1 Corinthians 10 verse? Is it I have in Hebrews for Conan November? Hebrews 7:12. Hey, come in. Hallelujah. Amen. Now, so for again attack here. Ebronya to me no plan here na be no. Also for Chinwe. Also for Pio, also for Tegbo e. Also for Pio no bra be no about attack here. Aka also for Pumu. Pumu ma Yesu kemi no apun. Lo ni no kwa na ji e bona wo mo me gaba. Aloka lo le opun ma nye blood. Ampa ki e bone split aye kwa ni no. Eba. Lege attack also for yemi. Lo mla ni hilo wa no attack. And 7 to Jesus came in. 7 to Jesus, remember? Hebrews 7 verse 26. Let us check your meaning in Mammo. Hallelujah. Amen. Yes, we take a talent.
Yesu for man. Bila ntoni eni. Akwa ba Abraham ntoni. Hello. Ko just ni ko je. Abolo. Hallelujah. Amen. Matthew 26. Matthew 26. Kane ya Matthew ni enyo ke ipa kane ni enyo ke ipa. Ekamini. Ejo ake nuncho ni enyo. Nuncho eni. Bene angani oyo. Yesu ni abolo. Ekamini no. Abolo. Nebano. Nekumi. Nemuha ikase. Eyohami. Ekem. Ye. Elo ji no tuwani. Elo si o. Lọ́kọ́ ayé nuncho ni eno ko oko bro mi noko. Oko Yesu elobo. Lo bene mo soro ye e ma tun yo lo ni. Ona nuncho ni eno ya ko yene oni bene ngi ha. Obe ko adage. Ko yiye oni bene ngi ha obe bene na ngi. Lo ke oko abodo fo de ki ko to lo bo ko ni ma ko. Hallelujah. Amen. Ko abodo fo de ki mi no iko Yesu ebo. Ni na ma tun yo yin wole. So ko yiye ko bene tu fe. Hallelujah. Amen. Ekemini. Enosio. Ewo topo. Ne ndamausi. Ne Muhammad. Ekem. Hallelujah. Amen. Wala ngemi. Alikuwa. Che wala ngemi. Hallelujah. Lokopo meaning it. Lokopo meaning mande. Tell engo yini. Etuweni. Kodu engo odo engo yini no bebe no etuweni. Eka mwe ni ayo ya ga josi. Plafoni ne pe. Hewange. Bote keke power ba. Bene ke jidoni. Hallelujah. Amen. Lord no wanda ninu joni eni yo no wanda abolo wana mini no wana wai aredua. Hallelujah. Amen. Pio waya waneme. Anohi abolo minu kulolu. Abolo minu kulolu. Hallelujah. Amen. Bene ke jidoni. Second Moses 12:1-14. Yeah, abolo. Hallelujah. Amen. Abolo wana ne Yesu me akunya ngamina biyo bikulo loyi masabe lo waye no wane manuna abiga iki waye to akwalika nujo ni nyage waye eso ko kewni waye kanenga second Moses 12:1 yango ndiro mamyoke de chomiyo dawa de Moses ka aro ngati kizuba oke Nyurio do mate kekele nyurio nga jehami hani Yede Israel ma tu Jijo Ke mayo let we check we no agbe ayemia Amen. Amen.
Hallelujah. Can I go? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bless you. Diki when you hear amaye yo senior to enyo. Hallelujah. You know me. Told one I'm a they told one I'm a to asinya. Hallelujah. Lord told one the Asian abolo abelo. Ni mwone ka kwasinya to yo the Asian yeso. Lord taji ka oye nu to ni ani. Muoto eso. Wanalo, na bulu hama mohewa ya mumbi. Wanalo, where? Aitino, asaluo. Na ayele ke abakwi. Lord, tajika nyuma yelu. Yela ba ko ka bie na be flo. Kabohi. Hallelujah. Amen. Now be nikatai. Kabini no. Ke abolo kolo jamanyo mi no. Hallelujah. Kone blow ne ebatai. Lord no wa cho menga ye ni tolu wo nu cho ni eni. Gbogbo de ayesu. Hallelujah. Amen. No ke ala agbapu na ke petolo flo. Na wa bolo ke to na ke yi oni. Ko be nu cho ni eni kwara gbele. Kwara gbele. Hallelujah. Amen. Sa no ye ni loko jo ba yi. Kwara bi. Bible ke mi. Akoye lo mum. Ne ako huenge nyumihulo. Se asa lo yo mluku. Lojo e ba mluku, ma fo la mi oni. Ewu be kun. Sika we ma wo enge nyumi ma fo e. E ka bo kungu. Lodo kungu pe, Yesu Kristo ne ba gbu. Agbora he no pe ma ku ewu. E ka kungu pe Yesu pe pa che. Aka tu one alu, ne abere ke he to mi. Ba be to ma hi. Hallelujah. No ma to bi to da ke fo la. Na asa. Ba do ke mi. Eyo. Enani ome. Ke emi ni ome tu. Hallelujah. Amen. Keke wo ko ba bulu. Ena na ko Yesu apeni ni pa we. Hallelujah. Ba do ke mi ni. Akosi e ko ne jene na. Hallelujah. Ko ke pa e jo ni eni o. E ko bi owo ya ma. Yi ne ta. Lord ni no kwa ni mo me ne. O so fo ka ni ka communion yo. Communion lo ta communion yi. Communion easy. Hallelujah. Amen. Ekomini. Eko bi e asimo tuwo. Asa. Chona. Se wo ba ye pe wa ye tu. Ona lo ka e ne pio. Pene no ne hinya yi. Up. Ona ida be asale. Hallelujah. Amen. Ka ye sisita. Hallelujah. Amen. Bene ke jingo. Ekomini. Ye ni o ka bro yali. Nyama ye ni o ka meni no bro yali. Lọ́tún náà nínú ní wọ́n lẹ́ ọ́ ẹ̀fẹ́ kẹ́kẹ́ Egypt bí ọ̀bẹ yìí wọlé o lọ́dún ẹ̀fẹ́ ńlá ní fún sí náà yẹ gbọ́ pẹ̀ wọlé ẹ̀kẹ́ mi ni. Yé fi ìpàtí. Ní ìyẹ̀wò ayé ni wọn lọ yẹ fẹ́ rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ti ní ìyẹn mi kẹ́nyẹ̀ ìjà fẹ́ fún ní bẹ̀ wọn lọ ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ tó fà yìí. Yẹ kùtù ká lẹ́yìn yìí náà ni. Ìfún ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́nyẹ̀ ìfẹ́ fún ma bẹ̀ kẹ́nyẹ̀ ìfẹ́ kẹ́ wọ́n fún ọ̀la yìí nìyẹn lọ́kẹ́ mi náà yìí nípa gbàgbé wọn bẹ́ẹ̀ ti wọ Hallelujah. Amen. Le ko pesi obe no wo me bani tabe be kebe beta. Le fa ne anyelo me nyase abo na. Ba do kemi ni.
Ye de macho le ye de. Chua me na ye de. Ne ye ni o eso. Eja ka ye chomi o nyam ni yo. Ke ha imi ya we ji no ne. Lo e me no. Mawulu. Lo so fo mo do ka bia blo su. E bia Paul no ni ma de ka bia be su. Mawulu lo bia ka bia no. Hallelujah. Amen. Nyagbedo pe ko do wan ma no nya. 12:15 to 20. Nínú àkàrẹ́ náà ṣéke ẹ̀ka yẹ ni o àbọ̀dọ̀ kẹ̀kẹ́ fúlọ̀ wáyà hìkan. Fámílámílá. Bó ṣe omi ẹ̀yàn ní ọyí mímú akẹ́rẹ́ yàn ká nínú jí mímú akẹ́rẹ́ nù. Èyí ọ̀kẹ́ àbọ̀dọ̀ kúrò ló jáde bí. Kẹ̀jẹ̀ kékeré fẹ́ẹ́ lìbì ọ̀kẹ́ á sí lìbì méjì pàwọ̀. Yé àbọ̀dọ̀ kúrò ló. Yé pa mọ́tà pé ní ẹgbẹ́ ìrọ̀lẹ́ náà. Hallelujah. Ekeke nyai aboluo. Nye kwamini pemi. Masa pemi ngenye wiyomi. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 5:6. Hallelujah. Amen. Oya kana pe abawabu. Mene pe no munyo ko pe lapa. 1 Corinthians chapter 5 verse number 6. Eke ne wiyogasu ni nyimaye ni ondo. Nye kwamini pemi. Hallelujah. Because why you told you? Kakane, an announcement here. No, you doing or have a fasting so I can order you told you. Fast the right place like order any told you. Mini bit, here I'm bit. You told you fast the right PO so I can hold. Quite I call to me if I don't buy a new told you. You want to mini bit. Here I'm bit. Abu Mountway. A Cassio. Need more new Yemiano. Never mini penny. Nyekwa masa pemi ngame ino nyewiyo mami loko ye masa ba fast pe mama Proverbs chapter 15:8 if you make kwasi anya player hallelujah lingo de ke hefe no nyiyo o yo e fine kanu jo ni eni besu no ko e fasting o to le go yo e fine ko ba na o ye mi no o fluff hallelujah bible kemi Bono le o ma ye masa no ko hallelujah. Come on, if I know ye massa no cool. I'm a joey. Tagano or ye massa bag a fast pay, Mamma. Hallelujah. Eko ye massa. It was over here. According to a company, where massa? Yako, a second, you probably know. You want you. Yeah. Blema a bell the okay. Masa nya mane maka mapuo chenye lelo nye mini no ya mi ne ka masa kaje nyekati lo masa na nge munu tunya mose bio mini no yi lo ko ya pere baga fast pe li gbete mama nu hallelujah se ko pe mo no banani yo ne ko mai ye kai rough hallelujah fio chao no waje kele bio Kalibiniji Pagu. Hallelujah. Kaje. Yabogwa. Na wapemino. Wajamau. Pilo wabogwano. Hallelujah. Ekemini. Akotu no ko jama ali biyo. Ne ko tunu ko jama ali biyo. Jama ali biyo be. Nine ekiyo. Nine no. Yitobuye. Ekesio. Ne ko tunu ko le. Nini aye ni on leo. Nyeje masa leke je nyekati. Nyege nulo. Nini aye ni on lo. Nyeje mi le. Hallelujah. Nini ko chuno ko le. Hallelujah. Se mi ne sare nyepe. Oni ne no ma ye pe. Nini ma ho. Debi o. Ekesio. Nini nyema ye pe de pemni no. Nenye ho. No so ni eni o. Ko eni no ka yo ebele. Hallelujah. Eke onye ko tunoko. Fio nini nyima ye pele femni no. Nyeho ni hey. Hallelujah. Kega nucho ni enu me deko kwa ayini. 1 Corinthians 11:33. Hallelujah. Eke yoko tunoko. Na yoko pe masa. Se ni nyima ye jima ligbo le o. Nyeho ni femni no. Nenye. Hallelujah. Eke yuna atola beto. Nucho ni ene pega mo yole. Hallelujah. 1 Corinthians 11:33.
33 ekemini lo hiyo yenyi me Yenya babua. kenyi wabua nenyi ma yenyi choni eni nyemle nyesebi freka huonga noko yeyo ni yawe bere penyo kawo wo yeyo no ko bana to gba nge hiyo ibabe kwara gbe John chapter 13:26 nyebiye Yesu ni che lo ni hiya mu ne sare wa leje no mu ne ni ka aka enu chodi eni na ha na simeti yo only ka no mi ga na ha na simeti yo ko na pe o iwo keje ka bo ma pe ya ne so ake hoko wa pe asike wa kwa to mi pe ke wa ngai hallelujah o ma gbo hallelujah o ye nyugu bible kemini John chapter 13 verse 26. Ekemini Mamo abolo wa mamo wo. Nendele de mamo ke wo. Leji ye ma to di gbe floor parabe. Igbo bene Yesu wa bolo ke so floor mi o. So ha yi o. So ha de ke so floor mi o ni. Ne anu so anyo mi o no. Ho ayi nu joni yi. Hallelujah. Lo bene ke no pay no. Why John chapter 13 verse 30 okemini. 30 okemini. John chapter 13 verse 30. Yuda sole abolo fofio. Neje kwa no. Ya bi obi. Mini bia no pe. Ti agbokwa mi na ya no pe. Hallelujah. Yo. Lo champion ne wonu cho ni eni ke mami one. Ne wo komini o ke mami. Ne keke je mi ne ka je beto ye hu. Ni nyima ye abolo kloro hu. Se ni nyima ye ji abolo ke wan. Ne nyima abolo ke wan yo pia mi Yesu Kristo ye mini no. Ye muo. Hallelujah. Benenga jino ne. Hallelujah. Wana lo wani momeo akaye abolo kulolo pijana de nakaye abolo kulolo de abolo kulolo ne Yesu Kristo ba waye Marko chapter 14 verse 12 kamini ya no eyipode ba koneya Ekane ne ma ko mi oyi ma ke enyo kane mi neji taki. Eso wa gbe yonya ebi enyo no Eke wan mu mi apaye bi o mi ahe abe. Marko chapter 14 verse number 12 mamla Yesu kakasolo be mini no he to mi ni eniyo nini wani mo menga ye blema to woni mini no asele mini no he to mi ni eni ya Abolo klolo nyami bi o we ke pekeni bi o ne agbe to ke bi o icho. Hallelujah. Abolo kekele jeha ni wani mo yin to gbe kan mi ni ye yo he to mi ye wani mo yin to gbe alebua Yesu ke mini Yesu ka tele o bi like abi ekin Yo so ne wa pe icho mi ni eni o ne moto. tekene ngiga Yesu ko ba sajama jeha mi ne me hwanga yi alebua lo mo ba sajama jeha mi hallelujah verse 70 ekemini bene dejo Yesu ke e ka tele o bi mo ke enyo me ba le jo. Ne ami sine angeni o ye. Hallelujah. Lo mini be afie gbogbo. Lo ne Yesu ka se lo gimi, mo ni bi ne mo apie. Ne mo apie gano. Hallelujah. Wana sisi. Lo wa banaka. Abolu ne tuone wa cho menga beblema. Na wo mwo na ke kadi sinya tuwo hiyo. De ma mwo da se Yesu emwo. Hallelujah. Lo ne Yesu ba pray leche mwo emwo. Ka wan ka bolo nu akogbe to hu ni aga fi o ka ga ho ba no ayi nu cho ni eni so ke to ba o nge to sika hallelujah o be to ni mai ne ba won leche ha o wa yi o ni hallelujah lo be na fe ke pe do mi ni o ni lo abolu oni wa na kura aro ya bolo lo wa na kamini no chafi komini abolo yi hallelujah wana nene wa no me yi o wana ka kominio abolo yi se Yesu ba chake minino ehmbem hallelujah e ba chake ehmbem ehmbem na chake ojiyo wana mo cha ake ayeto nemu akakadi hallelujah loto lo da se Kristo elu nemu da se ha emuwo na ake ayeleke apollo lo ne Yesu ba enu abolo ne tomu na ka tasinya to yo enwe ne mbetolo wo yi wanga nalo
na yesu ba wane ma boluo na ka ayele ka bolo kulolo ke agbapunyo enu aboluo ne tomo na ka kade so nyanyan enue na pre ka pe ebuo ka helo se toluo ni jole mini no engbe ena na agbeto hu ne agbe agbeto pe agbe Kristo ekum ko agbeto pe agbe ne ko hu Kristo ekum de tere yesu ni na ma de hu hallelujah lo wane ma no engbe bi nya fi pe ne Kristo ba chaki kwana Pio Kenya nanya le wabagbenyange wabagbenyange hie hallelujah amen Pio waba suomi nieni hallelujah amen waba minino suomi nieni hallelujah amen Acts chapter 2:43 hallelujah amen why suomi nieni le wona bolo la Apollo ringa ba bro fly ni go chon yo ni ne pa de wa langen hallelujah e kamini e kan ya ko man chi wo yo ni enyu ye yo kan ne di ni e bi e ke ke yo ye tu yo ati ke gumbo fo me anu apenya kwani ke kokadi baba wo lori afofo yesu no kan emu ga na ka bofo apenya kwani kokadi ke fi mu yo si lo e mu tatai hallelujah ekemini ne pe no twano no ni mi so gbe asunya pani na ka chake lo ka onya pani ka ta shebi ya mi oni wa be suma na alu sare peja ekemini ine yesu yi aya kake ya chomo agoro ku ngere no ene hino yi no ko ka bla yesu no ekemini ne agbawe no ko mi nge no ko na agbawe no ko ngahi adwa zuban kawe toni na draska mohani yometo gole nyano twa bele nyame lebebe kawa tido ko eyifi na kasi afode o sien ko wodlo waje kemini dalibio ayapege die sole bibio hallelujah so obana arom no akoto hejobi di kipenge ka eye hejobi bi lo wa be no mi yesu leje me ne ke ba dalibi hejobi di be hu o ekemini ne apua ahenya yakun abolo ne asibi ke akun abolo gemini no asibi awe ne akebu ajobi ne je tui fa yoni na akebu ajobi ne je tui fa yoni o ajoma uyi betu abi ne betu na ahebu ajobi ne betu na ahebu ajobi baba wo hallelujah so ne no baba abolo no nu chodi ni abolo alo abologun eno soleka ayiyo wala baby say a pure swumi abolo hallelujah Acts 20:7 tell ma bi omu 20:7 ipo ke follow ke so ya atapo yite say ya ochi omi kekeke ligbi o baba wa henya nu aye menino lo nínú akande ke be na yo nga sibi awe mi ka cheke hallelujah swumi ni lo owo ti dokowo endo ke no che communion nene poro yegele jono o ye fe no kwa leke nu ncho ni yeni wanalo atele mi nu swumi ni yeni hallelujah ekemini por tumuni chono me yemi on no ya sunyum kokon ne e cha fiemi no ka sunyum edaka enojena emaji loko ni Paul ba bena yiyo leji ka akwaso le mi o ama yesu mi ni eni ngenu fe no ewe wana bene ya lo wa ko ka titi asafo ni ko ma no obe ka agawe ka yi hallelujah lo ma eni ga da sanwe wi o o ma eni ga neta wi o o ma eni ga blamo se wi o wana lo se endo na force wo ba na ma ye ni o wa de pe ne ba ne maji bo amai ma ye ni ka ba wi o lo ka sana pieke sana api hallelujah ekemini atukana ifu ya yo etumi ene apege o la atukana ifu ga yo etumi ene apege o dama bi omi o ye ko ne atela yutiko yebo ni mare wo ya su bene hallelujah no wa safuro be ke hin yo emi le yutiko wa safuro ne ma pete ni tumi ga safuro ilie hallelujah lo eye ni fe ni lo yoyi lo amase yutinyi
Hallelujah. Lord, you know. Sing it again. You'll get my word. My head in the queen. No matter what. Hallelujah. Egamini. Edaka Paul munyo seke. Tuka. Egbomomo. Hallelujah. Akoso bokota gbogbo e. Paul ya na se mu. Hallelujah. Oso bokota gbogbo e. Ojo Paul ya gbogbo e. Hallelujah. Ega aro jami wa yin lo. Ni go kasi. Hallelujah. Egamini. E abueno. E fale. E de no mekeo. Ni bueno he. Power say ni go pebra lo. Wala ngani shu. Egamini. Beni kala se ba se mu mi. Kabe you think o hiyo kone Paul ma fun bolu. Hallelujah. Paul na ka ene no ya na se ne ma me nyoni. Hallelujah. Egamini. Niye losio. Kasi bene jemi cho wese. Hallelujah. Lona ekebe se no tane jemi cho ken eji. Lona be de kana na ma wi o ma mi o. Na boga so le tona pe so mi ni eni no kaki. Lo je ma boro enyo no moko na acha mi no sumi ni eni abolu. So sasa ko no ma na ni wan ka boro gari jo pore kamini no Kristo enu brocho ke embuo. Ma woni ejoni. Amen. Amen. Lo ke o ba hear me no wa manyagbe abolo. Matthew Luke 24:13 yes of now. Yeah abolo ko. Hallelujah. He have your question. No going to obey to him. Nini abi dey have question get obey to him. Ake Yesu je okechon esenyele nyime enyo. Hallelujah. Bene gbo wiyo le akenyenye. Se bene gbo se tane se fi. Logo je bi ni ekoje kengana cho kamini no etefi. Wa je kamini. Jerusalem ke mape titomi bago. Benaya angani ne bato ani se. Bena ani ni ote. Age aita de dio. Kristo baname. Ekabanye anale. Yes. Yesu meke. Nyenge blono. Adatu ahebi mo. Na tino ka ke ne atele. Ba tele ke. Iyo ka mo pati nu kuange Yerusalem ni sale ne ba le jo le. Hallelujah. Lo benete sita. Abolo ko ba lo nge mi gba hamu woni. Abolo le enye Bible bi ko ye ni wo so woni. Lo ka wa gbe abolo yen pe nya gbe abolo ko be Bible mi hu. Hallelujah. Lo e ka si o. Ni unu aga sendo. No ba na wo no mo okoli ni yi no. Ina ka no boyi. No bojo lo no lili ni ngano ya yoni. Kwa je kemini. Ebi be na peke. Le ba minister ni ba ga pom yo. Adi e keun. Nyumuno meneji. Lo e ka se de mele kan yeso mi ninu yi. Gba lo yi. E ka be ni nge yoko yi yo. Eli aba le jun. Ne wo gba bi san yo hale. Hallelujah. Mo se o ba le jun. Ne wo mla hale. Hallelujah. Elo ne lewe ke ni ba no kenye sumi leo. Ye bete mo yemla ba. Lewe yemla. E kemini. E penya kwani. Ne tumunyu ngwa ni samo ke matwemi. E be na ngoda so ye no ne o. E kemini. Wa so mo ko to ma me. Ma ni me yo be mole. Ane abule gbe no fo. Na buegbe no fo. Ne asenwule. Jina wole. Wala wale kamini no yeso dimini no. Lo ni le jikpo lo mo mene ju ne sa no he yi. Yesu ju ma he ju mi. Aro ju ko he ju mi. Hallelujah. E kamini. E do to. Ah, ti de fi. Ni no e ba. Ya le mu. Ni ne wa kweti o. Ati ni ko na ne wa ya pe wa ni. Lo oni yo na wa kweti o ana walulu alere ngano ya iyo ima pejalo ya ke debi. Hallelujah. Etasi buweli ni ngere. Hallelujah. Ikasi ya today no mekasi yo
no me kasi akayesu ngani se ayo lo no me kasi yo me nwa agbati wa yin abatu wonya kwa mu we wonya me jo ake no jo te se wo wa hewi na ka na yin o yo me ga yo abobode ko ni mu me agbade nya fi ko ga yo hallelujah yo me hanin mu manya pai kamini ni wa ko yo saka ni ga pele ke wa no yo ba hallelujah kamini na ayoko hiyo anegbogu yo imomele minene ma ayoko hiyo awosi dum hallelujah kamini anegbogu yo ani lo hiyo aba hallelujah lo ne yesu bu me na anabofo yi na peter ne hallelujah yo ne wonde kamini yesu ohenge hallelujah nye chomi nene mene ya yoko hiyo nene yo medio mene nyime tabi yo me o ndiyo me yora sika ne yo me ya sita nyimo mo ya kenge milu ne ane mene nyime mene nyo ne ko ga menete mene nyime hallelujah yo menete de yo nyendo kabla ngani chulo wana nwete mmomme hallelujah yo nwenyo bi amene hallelujah yo nwenyo yi mene kamene agbadeko hallelujah esunyumube yo kila alijipita na wofu woni Yohane mafo pie lo Yohane behi tene behi yo efihewe capital lo ne aso yoko yo ne gbese nya fibu ne Peter ke be kaka de se agoji le wenyesi na ke ya Yesu be ene yo be dia no kwale yo kamini ni wa ka bengeo ati ni kumonga ya yoko he lo ke yo ganyango yo esabio hallelujah kamini Yesu leo ane kere Yesu de beke oh lulu tei hallelujah mini jinye lulu tei lo ajado kwasiaga ma omunyu he tajado no kwasiaga gbirima ka galika sikri hallelujah kemini Yesu de beke kwasiai hallelujah ndio ka o sesa meto kula munyina tunyere ja tunyamene Kristo yi lo ko makasi yo ko akase odo ba ye kamini ni odelo no ka tuni wana benenge ha kamini ehiaka enna manehu kone sajamyomi lo ma buje ka ya amanehu mi ka ya lo no ko ngane amanehu eyu no ko ngane enyimi no ko ngane ehuno no ko ngane enganye hallelujah ena na Yesu pempe mane nganye mekenganye mbemini no amate siwo abi hallelujah seka baba ko to nganye ndo mamini no apeti ni maefo you go see konsi hallelujah kamini jano Yesu tume ni tuone mami ojega hiyo esisi lo ngame ahin okra me na emunyo ngetuwe Jesus Christ etuwe aro emunyo hallelujah kamini hallelujah abare baba hey akotu kajeje hallelujah lori wala ga Mose womio abia guwe bede bro ni chomio he ne cho ga Mose womio ma yo da se hamu kan ne no ga choyo anukwale lo Mose womio ne hanin enye cho kan second first 21:4 na wo de ke nucho ni eni abolo yo nyango yi bu aba na kamini no nyango hu no ni de bible kamini ni ga gbalo me tuo mi ni ba atu Yesu emunyu ya bene angawe ko Yesu yo hallelujah eliaglo kede enge choka lele ka bi ko pe no nimba se ni o bele ma we mi yo ni lo enge pe ka ja bi yo bele yo nimba
engeno chani maji ayeke ya se adie ken omunyu mengo ba adie ken bato wo no anu omunyu na kan olile Yesu e munyu pewo asagote na mi no ngene wa ne oda hallelujah e komini ane kan jenge jo ya e pie bore du mabu neke mehu ne atobe beneke mehisi ne angeniye yo kagane ekemini no abolo ne enamausi ne ekumi ne kahame ayu amini no kekere femini no nanu hu eki to haye ni hu beni pade ofreka kunu mi ne situ mutu jinone hallelujah jambe tafika jamini no hallelujah abolo do ko na cheke test mini abolo yi nuncho ni eni abolo alo so abolo mini elu ni na ka so abolo yi agbode nko kama no lipo do ke nuncho ni eni abolo wo e o mana aba e ka bele tafika je beji yo ne epe no ne lo kingonya Matthew 26:29 kuri ye kanini nye dio galebe ko lipo no de nuncho ni eni selo ni e cheke communion abolo ne ayigare jone hallelujah why ni ngare jone kamini lo ne go setane e ape nso ni eni abolo yo Yesu yila ko yila pa lo e ka wa itaiwe hame bene ko yifo la le kai ni ne dio ka wa be no ye wa ye yo we lo ka wa itai hame family no e ka ye fo hallelujah e beta minu ga la ko ma pe yamu no ko be o ma mu nyu di no ne nge tio enu Yesu Kristo inabosi neno kama ka bu mu like ha wo ne e turi wa nu bo tuwo bi wale mo ficho wa ida misane ke tai ne e hanu wa da kambo wa ke jai o si no ne inabosi odumi yi amen